Ons teksvers vandag kom uit Filippense 2 van vers 1 tot 2. Aangesien julle die troos van Christus ondervind het, die aansporing deur die liefde, die gemeenskap deur die Gees en die innige meegevoel en meelewing, maak dan nou my blydskap volkome deur eensgesind te wees, een in liefde, een van hart, een in strewe. Ek wil jou graag uitnooi om vandag te reflekteer oor hierdie woorde van Paulus aan die eerste gelowiges. As Jesus ons uitnooi om vir mekaar te bid, dat ons eensgesind moet wees, een in liefde, een van hart, een in strewe, hoe ontvang jy sy woorde? Waar in jou lewe het jy die ervaring dat jy hierdie uitnodiging opneem en uitleef? En waar in jou lewe is dit vir jou moeilik om dit te doen? Ek wil graag vir ons 'n gebed lees en 'n refleksie hierop van die teoloog Richard Rohr. God, Lord of all creation, lover of life and of everything, please help us to love in our very small way what you love infinitely and everywhere. We thank you that we can offer just this one prayer, and that will be more than enough, because in reality everything and everyone is connected and nothing stands alone. To pray for one part is really to pray for the whole, and so we do. Help us each day to stand for love, for healing, for the good, for the diverse unity of the body of Christ and all creation, because we know this is what you desire, as Jesus prayed, that all may be one. We offer our prayer together with all the holy names of God. We offer our prayer together with Christ our Lord. Amen.